Morso ewo Asante Akyem ene mpotemu na Morso fo ne what abaso what de ma wo mrahye bedwani se waba abaye omomo Asante twene bia ne da mpotemu na twene ne papa na nam so adehye bi pra nom ne ade ene opanyine etimi ahwe SCC Adom TV kase ye de munchemu bro Omanfo womotiti sampatemu hoyi kasa fansamso ana entwa yi kra na bra womo epa hontuma no mrahye bedwani owo Asante Akyem South kwaku Asante Boaten edi tudwa se wono de edana koma so pa so ode impuntu ebekoso aba Asante Akyem South empatem omo efaso ko mfuom school fu efaso ko school egadefo efaso ade omo noban ko bogu esa ba adomfe enyina no eni yen aye kuraka wo pese waba program wo profa wo pese wo sa ko gaso we need the shortest route no time bi wo atoyo nchem timi si wo kwaso na diversion kakraba kasa free and cry eko kwasi nyina no age so mo divert fa nana hima awo Asante Akyem Morso nana echampoma enima enso ne Adom News nsentro for twetwe nkomo no wodi tudwa se Honorable Alexandra Frempong Asante Boaten Ghana Highway Authority for nyina aseda kese nkomo esa sebo so me nsa pa ayetu mu no na ye siesie nkomo na eya asefem kese na nipa charge just say accident bi si ewo atwede ne ahantamu a cars ni nyina da bete fa ha obo nyina twem wo Morso wo behu bi ebe ya onwanwa na chese kwan so ache VIPs all big trucks ni nyina nam kwan so enti ye kwan yi die onyame aboa ye sese ye wie bridge Omanfo bi nso a womone Adom News nsentro for twetwe nkomo efa project no no ede nsem se etudwa na ye dadwe pai du e bi kura no a me kai miami nua ona bodom ono le tibi kofa ship so dia buguso enche na ho enti we de e ya de so a e ye free so a enya se ana esi ni ana milka tente no edo so yesrom se ye we amom no ntom boase na nkofa nkwanhia bia amfama